Narita terdimu anggo daging na somal mete tulang ate Sony na duwen no terbek kami tapuk ni jabi ma tu bulung ni simarlasuna imana tu paterbek kami amat tadi batama anggo pasu-pasuna pada nami baik kodang na partu si oh dei jolo dor na dor Horas. Jesoni matulang laswana rohani raja itu kesoni pe haroro nami ate pasatai matu kamu. Mau lihat emang. Songo di parsa ora
dame di ganuk igara sudah mar tutura Kurania puta si jolo tubuh Ikut dia kana perpuni Ingat baik dari hana tolu Dingolumi si ganuk mari Sobat marhula-hula Mana mardonga tubuh Ele amar boru Ikut marsi pasangan Marsi urupan Dia kana umurang Marsi tukor-tukoran Dia kahasadaan Jalan berdame-dame Di parsa orang Tapi nanti top jujur Top ini tabian Tu dia malaka Dapat persaulian Definisi tambah tua Perengoman di si borong Debat adona bantua Perasi dari parorong Kurania puta si jolo tubuh Ikut-ikutan dia kana perpuni Ingat baik dari hana tolu Dingolumi si ganuk hari Sobat marhula-hula Mana mardonga tubuh Ele kita marboru Marsi pasangan Marsi urupan Dia kena umurang Marsi tukor-tukoran Dia kahasadaan Jalan berdame-dame Di parsa orang Tapi nanti top jujur Top ini tabian Tu dia makalaka Dapot persaulian Definisi tambah tua Perengoman di si borong Debat adona mertua Perasi dari parorong Tapi nanti top jujur Top ini tabian Tu dia makalaka Dapot persaulian Definisi tambah tua Perengoman di si borong Debat adona mertua Perasi dari parorong Sohori memang baru, nabutan baik kami sila serohani.